Dobrodošli na kanal Vrata zdravlja. Kliknite na prati ukoliko želite da mi pružite podršku. I naravno, ukoliko vam se današnji video dopadne, kliknite na like. Veliki pozdrav! Pobedite kalcifikaciju epifize. Ovo su 8 načina kako da poboljšate rad pinealne žlezde. Često nazivana centrom duše i trećim okom, pinealna žlezda nas vodi u dimenziju izvan realnosti. Zato je itekako neophodno da se pobrinemo za njen pravilan rad. Pinealna žlezda ili epifiza nalazi se u centru našeg mozga, povezana je sa svim našim čulima i delovima tela. Osim što reguliše naše stanje svesti, kao što su buđenje, spavanje ili sanjanje, razna meditativna stanja, uključuje ona u kojima smo možda imali i mistična iskustva. Ljudi koji žele da aktiviraju sav svoj duhovni potencijal i bolje rade epifize, neophodno je da prođu kroz proces detoksifikacije i da promene potpuno način ishrane. Aditivi u hrani, hlor u vodi i ostali toksini kojima smo izloženi utiču na rad pinealne žlezde i čitavog organizma. Imunni sistem, da bi se odbranio od napada štetnih materija koje unosimo, taloži kalcijum i kao rezultat dobijemo kalcifikaciju epifize. Mnogima od nas ova mala žlezda je potpuno okoštana i predstavlja problem prilikom vežbanja ili meditiranja, a još veće kada želimo da dostignemo spiritualna iskustva i zavirimo u drugu dimenziju. Pinealna žlezda već proizvodi hormon melatonin, koji utiče na cirkadijalni ritam. Melatonin se povezuje sa relaksacijom i ljudi često uzimaju suplemente melatonina kako bi bolje spavali. Ukoliko to činite, proverite da li je suplement koji uzimate baziran na biljkama. Preporučuje se da počnete sa malim dozama i da ga ne uzimate duže od 3 meseca. Zatim ulje origana i ekstrakt nima. Bilo koje od ova dva da izaberete. Itekako će vam pomoći u pročišćavanju tela, boljem radu epifize i čitavog endokrinog sistema. Zatim sirovi kakao. Sirova organska čokolada u najčistijem obliku može itekako pomoći u detoksikaciji pinealne žlezde zbog visokog nivoa antioksidanata koji se nalazi upravo u kakao. Ova zdrava namirnica može pomoći da stimulišete treće oko. Zatim hrana bogata hlorofilom. Hrana bogata hlorofilom, kao što je spirulina, mlade vlasi pšenice i plavo-zelene alge, su namirnice koje su prebogate hlorofilom. Ovi dodaci ishrani itekako imaju snažno detoksifikaciono dejstvo. Zatim jabukovo sirće. Ovo prirodno sredstvo za detoksifikaciju sprečava taloženje kalcijuma zahvaljujući malinskoj kiselini. Malinska kiselina je organska komponenta koja daje voću kiselkasti ukus. Kada se uzima kao suplement, utiče na sistem za varenje i pomaže da se telo oslobodi toksina. Zatim jod. Dosta nas izloženo je natrijum fluoridu zbog dodavanja flora u vodu, što rezultira naravno kalcifikacijom epifize. Jod se u prirodi može naći u biljkama poput morske trave, a dokazano je da pomaže izbacivanju natrijum fluorida kroz urin. Nažalost, zapadnjački stil ishrane dovodi do manjka ovog vitalnog minerala u organizmu, iako je našem telu preko potreban. Kako biste izbjegli nedostatak kalcijuma, kada uzimate suplemente joda, trebalo bi da jedete organsku hranu, kao što su brokoli, pomoranđe, kelj, klice, lana, mirođiju i druge začinske trave. Fermentirano riblje ulje, raže i vitamin K1 i K2. Ukoliko želite da uzimate prirodne suplemente za poboljšavanje rada pinealne žlezde, fermentisano riblje ulje raže je jedna od najboljih stvari sa ovog spiska. Ovo ulje sadrži aktivator X, moćno sredstvo za detoksifikaciju koje je otkrio Weston Price. Kombinuje vitamine K1 i K2 koji uklanjaju kalcijum sa različitih mesta u organizmu, među kojima su epifiza i arterije. Aktivator X, umjesto da uklanja kalcijum iz tela, kao što čini jod, dostavlja ga mestima gde je neophodan, poput kostiju i zuba. Tako se sprečava i propadanje zuba. Preporučuje se da ovaj suplement uzima se sa vitaminom A i D3. Bor. Još jedan odličan suplement koji se može iskoristiti da ukloni fluorid iz ljudskog tela je mineralni bor. Ima ga u cvekli koju možete jesti svežu, kuvanu ili barenu na pari. Ako baš ne volite ovo povrće, uzmite bor u prahu. Ovog minerala ima također i u suvim šljivama.
A koju još hranu bi trebali da jedete kako biste poboljšali funkcije pinealne žlezde? Preporučuje se također konzumacija sljedećih namirnica: korijander, tamarind, goji bobice, lubenica banana, med, kokosovo ulje, konoplja, morska trava, beli luk, čaga gljiva i limunov sok.